leng baagi ba bantle ba Mafikeng, ke kopa le itshwarele Mama Juju because ile ene a bona a kgona go kwala a ba nagana gore nnyaa o e butse ke phoso e tsamaya le mogatisi ba gaetsho ke phoso le gopolo gore re godile batho mo modimo tlhe loma o itshwarele nnake ene gape ba gaetsho se re tshwanetseng re ipotse sone ke gore sentle re ya kae a re batla go ipona re agile mahikeng a re batla go bona mahikeng ya rona e siame tshwana ya ka pele sekukuni se se senang sepateladi sone se tsaya fela le marena ga se ya botse ruri le nkgapile pelo lefatshe le le lentle lele ke utlwa botlhoko ke sela meokgo ke ntse ke lela ke le gopola dumela ke a tsamaya ke ya lefatsheng lela Jesu wa mpitsa o ntukisetsa sebaka sa go dula ke gabile le godimo ntseleng mo ke tsamayang ga ke tshoge letho gonne ke na le morena Jesu robala jaaka ngwana yo monnyane robala jaaka ngwana o monnye Mama Phethi moya wa gago a robale ka kagiso go sego baswi ba ba swela moreneng gonne ba tla bona phomolo robala jaaka mogaka kgarebe e tshathana mosadi wa kodi ya go kunyamalala moya wa gago o robale ka kagiso re tla dula re go gopotse ka dinako tsotlhe senatla sa dinatla ke ka maswabi go le itsise gore mongwe wa rona wa mokgatlho wa Save Mafikeng Civic Movement gore tlogetse mo lefatsheng le le ka kwano ke Mme Phethi re mitse ka Mme Phethi mo mokgatlhong e ne le moganka e le ruri mme o lerato pelonolo le ga na le bosilonyana and then ke kopa gate ke mang this lady o spokesperson ke kopa o no diga mahatla o bua ne o ska no kuka mahatla o sa kuka mahatla re tla dula re mogopola e bile re morata ka dinako tse tsotlhe re tshepisa gape gore Mama Phethi dithuto tsa gago go tota ga di a wela mo mpung wa matlapa re tla tsweletsa mo tlogetseng teng good afternoon ka gi hawa le ka nna ke o irile tsone absolutely o irile tsone it's unique entle o tsikeng yes go ba lelapa la o ra Plaki sika le ditsala masika otlhe a gaufi le a kgakala re lalang ka ntho madi a tshologa modimo na re adimile o buile o tsere o kilelwa re adima leshogana mo Mafikeng yo leng a le lerato a le bonolo a le boikokobetso a le boineelo a re tsaya re bopa re dira selo se le sengwe gompieno modimo mo tshotse re setse re gagogile dipelo ga gona se re tla se dirang re tla re holokile ka moya wa ga Phethi o robale ka khotso teng committee e ka nnang teng hela e be itaolela ile o siela go sena gore morahe o ka bua seng o ka ipotsa dipotso gore ke ka a santsaneng re na le batho bao gore ga re na le bone mme why ba sa tle mo rona ga ba re bolela gore ba gaetsho now we are retiring what is wrong is wrong what they are doing is wrong I still repeat it's wrong I got all molomo and I'm part of this who's crazy wa itse mapodisa ba gola go feta manese a wa itse mare yaanong bothata ba teng ke gore ba diega go promotiwa o ka tsaya bo ma 6 to 10 years o le mo ranking e 1 o ka re before le dira highlightelang baagi pele le ba bolelele ba se ba nna mo lefifing e ska nna gore la go tsa ditshotso le setsa go tsa ditshotso ya ntse gone le tla mo go bone le tlo go ba bolelela can we come together and solve the problems amicably so
please, that's my plea request to you.